Yagkastangin biglignan ing kapanisyan ni tamongan. Magkumpisal Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, ka Santa Maria ang Kapilan Mang Birhen, karing sa blang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo, Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa nanggana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Abayin tayo po rin choir, king pamagkanta king ligaya, king Diyos. O, itamo nga. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Misan pa? Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abanwa. Upurian, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamandaka. Upurian, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamandaka. Kapayapan, karing taong kayang kaluhuran. Upurian, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamandaka. Upurian, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamandaka. Minsan po, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas sa banwa. Manalangin tamo, oy pamingat syubanwa, akilala mi asaning kabubuktungan mong anak bilang Diyos, agyaman king kababan ning kayang pangataw, at asamban mi anting mayupaya ming Ginoo, agyaman king kainan ning kayang kayanakan, atok yan niya sana, kambering tapatapuso, saupan mo kaming salubong king kayaryana, busal mi, king aligaganing metong ayanak, at tanggapan mi sana, ing kayablasan, ami pangako karing mapakumbaba.
ipagkalugmos sa iti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaías. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Menoknangan la king karinan a madalumdum. Dapat ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragul la tula ing binyemo karela o Ginoo. Meging maligaya ing biera king uli mo. Matulala king mayap adepat mo, karela antimo ing tulad aring tao, ning titipunan da ing pupulda, o ning pirarakayan da ing pibandyan na asamsam da. Huling ing pawod king batal da kayang leko, at pati na ing tambayok karing karelang pago. Ika o Ginoo, ing sinambot king bansa ame nalipusta, at migsamintala karing kekang memalen. Simbot mula antimo ing pamanyambot mo karing sundalos ning Midyan, kanitang milabas. Ding botas daring sasagupang kawal, at ing inupormirang mengas ng daya, ingapiyang tumampus karela. Huling mibaitya ing anak para kay katamo, ing metong anak a lalaki miyabyaya kay katamo. At iya ing maging pamuntok tamo, mayawos yang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alananggang igpa, prinsipining kapayapan. Ing makamal ng upaya manatiling daragul, king kayarian manatili ing kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng Haring David, at manalumpakan ing upaya na king mayap at matulid, manibat ngeni ang gana king kapilan paman. Itingan daptan ning Ginong mayupaya, ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. karing sablang sikote ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Dios. Karing sablang sikoti ning yato, ikit do, ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, huling ing mekapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikoti ning yato, ikit do, ing magligtas ng upaya ning Diyos. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako na king balen ning Israel, na kelingwan. Karela mitmuyang lugod ampong katapatan. Karing sablang sikoti ning yato, ikit do, ing magligtas ng upaya ning Diyos. In tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, huling masaya ka, o meto yato. Purian niya kambening dalit at kulisak ning tula. Karing sablang sikoti ning yato, ikit do, ing magligtas ng upaya ning Diyos. Midalit kayong kapurian king Ginoo, manigtigan kayong lira, tsupan nyo ring trompeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula king Ginoo at ari tamo. Karing sablang sikoti ning yato, ikit do, ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ing kaduwang pamamasa, Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at igpanan ning ginuta mong Heso Kristo. Uling pigkaluba na nakatamong kanwanan, ay iba't king banwa. Pauli na ning kakatamong pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tamo kang Kristo, pinili na katamo, bayuya pa melalang, ing meto ketawan. Ban magwing banal tamo, at alang kapintasan arapana.
Uli na ning lugod ning Diyos, telaganan na ing maging anak na katamu, king kapamilatan ng Heso Kristo. Iti ang parasan nat kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganaka kaya katamu, king kapamilatan ning kayang pakamalan ay anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king kaya kayong kapanaligan king Ginong Jesus, at ing kaya kang lugod, karing sablang banal, ala nang patugot, ing kanakong pamipasalamat king Diyos para kaya kayo. Yayabera kayo king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Diyos, ning ginuta mong Heso Kristo, ing marangalaig pa, king pagkalubniya sa kaya kayo, ing espiritong babye kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko king aslagan lasaning Diyos, din kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan, ake kayong kayaos. Nung no antikarakal at degulan, ing pengako ng bie, karing banal. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tapungeni ban parangalan, ing mayok abalita. At ni Jesus, sinulong niya king beluan, at grasya, at edad. At iko keni, bantupad king kaburianing ipa, nung makananuna kong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Ing ginumanatiliya ke kayo. Pamamasa, king maya papalita, agpang kang San Lucas. Balang banwa, pupuntala Jerusalem ding pengari ng Yesus, ban tumagon king piyesta na ning Paskwa, inyang labine nga duwang banwa tuwa Yesus, may kipamiesta lanti mo, ing sadyarang daraptan. Kibat na ning piyesta minulila, dapot pepailakwan niya Jerusalem inga na kay Jesus. Era pansingan ni tiring pengari na, inisip da, kaya berane king grupo ra. Pati nga po na lang maglakad, inya nga pansingan da king ere kayabe. Penintunde karing kakaluguran da, ampong kamaganak. Tapot ere higit. Inya migbalik la Jerusalem, ban panintunan de. King katlong aldo at tagpuan de kilub ning templo. Makalukluk iyang kayabe daring Hudyo talaturo. Makiramdam ya at mangutang karela. May nga pamulalala king sablang may karamdam kaya king kabyas nana at pakibat. May pamulalala rin pengari na inyang ikit de. At nga nang imana kaya, anak, bakit depatan mo kaya kami iti? Itatang mo, ampo ako, migaga na ka kami king pamaninton kaya ka. Pekibat na karela, bakit peninton nyo ko? Wari balo king kailangan kong atsyo king bale ng iba ko? Dapat eraintin dyan, ing burinang sabihan. Kaya bereng migbalik Nazaret Jesus, meging mapamintuya karela. Sinikap na ngang Maria, iting bagay king puso na, at dinagulya Jesus king masanting, apami kakatawan,
ampon king kabiasnan, at katanggap-tanggap king Diyos at karing tao. Ing maya pabalita ning Ginoo, Makiramdam tamo po king homilya. pasibay po, happy fiesta, kaya kayo pala pantaya po yung Ninyo Jesus. Kaniting Aldo, balang 3 Domingo ning Enero. Tandaan niya po ito, kaya katang Katoliko. Balang 3 Domingo ning Enero. Anyapin mo ba ball piece yan, miyayaliwayang date. Basta 3rd Sunday, pag masusyan tayo yung kapiestan ning Senyor Santo Niño king kaya katamong misa. Is a special permission from Rome, po? Di nga nakatamang permission ning Roma bang pagmasusyan niya iti. Yes, very unique at tradisyon. Metong karing sikat, unique, Nyaking aldong iti, nung alamong Omicron o pandemic, karing king Cebu, po, baluta mo itang sinulog nga na, sinulog festival, di nga nakatamo pong foretaste, patakman na katamo, nung makananya gampanan iti, via sinulog dance, kaya katamong introduction, nandin, po. Balang pong piyesta ng Santo Niño, po, agagan nakakipalagi itang kwento ng metong nga pari. May isang pari daw, and in a barrio chapel, where he was delivering his homily, kitna nila rin tao. He started his homily with a question. Anong makanita? Who is the Santo Niño? Ngano? And the answer came fast from one of the listeners, the little brother of Jesus. The little brother of Jesus. Santo Niño, kano yung anak ng, kapatid ng Jesus, amalati, po. Ito yung problema ng kaya katamo, potang etalabalo, rin kaya katamo pong kasalpantayanan, yung kaya katamo pong mismong relihiyon. Ay nga pa, may katago niya ini, bang kanita, balikan tamo, nanong significance na nini, nanong importansya na nini, king kaya katamong pamibiyebye anting Kristiyano. Ating kapiestan, tayo pwedeng isipan, po, potang kapiesta ng Santo Niño, yung imahin ang Santo Niño Adelara, dita ka history po, di Magellan. Nanong banwa? 15? Kalimutan na yata yung history da. Yung tiro na yung araling panlipunan. Di Magellan, 1521. Diyos ko, kapilang pa mo, pigmasusyan tayong 500 years. 2021, last year. 1521, Ang ini, makalagak ka rin king Cebu. Retas sigurong may kapunta na ka rin. Ikit da na itang, per tradition, the original image brought by the group of Magellan, year 1521, ngini, at siya ka rin king Cebu. It is a beloved icon in the Philippines. At ining icon na ini meging simbolo nening kasalpantayan ng Kristyanismo king kaya katamo pong bansa. Kalupan nga sabi ko, just last year, 2021, marks the 500 years of Christianity in the Philippines. King kaya katamo pong imahin, dakal salamat, karen kaya katamo pong kapatid taga Saluso, napon may katraslasyon na, ini nga pining venerada image na, or pesta image na po, Santo Niño, king barangay Saluso, minotor kay Depo, papunta kay ni kaya katamo pong parokya niya, mamisita ya, ining patron, po, imahin ng Santo Niño, kareng tao sa luso. At we associate it, po, ang ako pinandin, paganakan iting imahin, nung makananong ing apong Ginoo, meging niyang tao. At dela naning pangkaraniwan biye, ning meto nga tao. So panyo ko kanini, naning pangkaraniwan abye, karnasan ni meto nga tao, mo nandili, may panganak iya, king meto nga pengari. He was born with a mother, dinagulya, anting tao, meging niyang anak, may mihalong ya po, for sure. May kipamiesta, kalupang tamo, king kaya katang ebanghelyo, kaya bay mana, ang popay tatang na.
Nung nano, ing delasan ing metong pangkaraniwan na tao, makanyan mo naman. Yan yung paganaka, ning kapag masusyan tamo. At nano pa, di nagulya anting tao. King kaya katang ebanghelyo ngayon, he was 12 years old. 12 years old niyang milyari. Ining kapalyarian king ebanghelyong timdam tamo. Nya, agyang lawen, may Santo Niño, at agyang nano pang kabitamo, yan, corona, nano pa, masanting amalan, ating yang kapa. Pero agyang nanong kabitamo, sisimbuluking kayo pa yan, at pangayari, pangayari ni nga pong Ginoo, manatili pa mo rin, impamangilala, king metong, Ginoo, meging anak, kalupatamo, gulot dareting piblas o nanumang kakabit kaniting imahin. Iyesus, santing anak kamalati, may ngailangan niyang pamilya. Banano, bangating manantabe kaya? Banating nano pa, mamrotekta. Kaya, tandaan nyo, anak ya pang malati, balikan tayo, may nga ni biyoy, kaya yung biye. Yung pepa pateno, ningari, ring anak kamalati. It was the first family, Mary and Joseph, imemrotekta. King anak, ban, eya, dumalan king kamatayan na ito. King bale ng Jose, at king bale ng ima ng Maria, palalan niya king pamanantabe rin kayang pengari. Meging mapamintuya. May kiramdam ya. May mintuya. May nusigya. Karing kayang pengari. Kalaguna po, niting kapag masusyan, niting kapiyesa na itin, po. Ating pa pong metong, paganaka na naman. Iting kapag masusyan, yung sinabi ng Jesus minsan, kareng alagad na, king Ebanghelyo ng San Mateo. Sinabi kaya po nandun ini. Nga naman kanyan, pakiramdaman niya pong pasibayo. Nung kayo maging kalupang anak, kayo milub, king kayaryaning Diyos. So, malinoy ito. O iting advice ni nga pong Ginoo, kaya katamo. Bisa kang milub king kayaryaning Diyos, maging kang kalupa. Anak. Nga na ning Ginoong Yesus. Nung ko maging anting anak, kilala yung Diyos. At dadalaning bayong banwa. Remember, pilanta pa mong Domingo, linub ning bayong banwa. Kapag nasanta mo, ing masakilala tayo nga pong Ginoo. Karing kaya katang pamibibi at ing susi yapin maging kalupa ning metong anak. Inya, ngayon Santo Niño Sunday, pamintuan tayo, ing advice ni nga pong Ginoo. Nahalo ita, anak tangan pa si bayo, king Aldong iti. Maganak tamong yeni, antiya. Galaw-galaw. Nandin, sip senyor. Makangangalangan. Dalam pa kayo, balaban. Pitsin niya. Inga nakamalati na, mo paniglo na makanyan, Galaw-galaw. Baka ma-stroke, po. Pota kanya, magtumerak tang pasibayo. Ninya, ready mo na naman kaya ang sinulog dance, Pero I think it's a very timely message. Libuta dating not so good news, Dakal tamo, lamitang let's, na-house mo kanita, lighten up, loosen up, Galaw-galaw. Uling, balata mo, yari na yung pandemya. For example, payari na. Linubing ba yung banwa? Nano na naman ini? Level 3, taka na mag-lockdown. Pasalamat tamo, tintang misa makaninin, in that part of Manila and the dioceses in Manila, maka-kailarugo, maka-online masses lang. Nga, dakala, dahilan ba ang maging magsaya, po? Amen! Ito, mabien ala, mabien wa spiritu. Ito yung pag nasanta mo. At advice ni nga pong ginuini. Nung kayo maging kalupang anak, kayo milugking kayaryaning Diyos. Inya, tokyan tayong advice na. Anak tangan pa si bayo. King Aldo iti. Amen? Anak tangan, ating senyor kene. Mami, wala mo ni mami, makanano yung kutang. Makanata maging anak, kalupa ning anak, amalati. Maglatita mo, antiya. Kasi, nung kalati, kadagol.
Nung ka magbaba, ka mitas. Nung ka lati, ka dagol. Nung ka magbaba, ka mitas. Oh, kanya nga harapan ni ilog tamon harap na ning kaya katampisamban, anti ang ilog. Ing danong na, lati ya pamo, bayo ya dagol. Lati ya pamo, bayo ya dagol. O, kayong fans ng basketball. Makanano, tayang gamitan, anting tamong mag-basketball. Bang milundag kang usto ng kailangan mo. In example ko na yata ini minsan bang milundag kang usto, bumuelo ka yabe, magbaba ka. Ale? Magbaba ka. Pamo, bayo ka. Mitas. O ito, makanano yung maglati. Nga na pang sinabing misa ni nga pong Ginoo, nung nino mang tanggap king anak, ako yung tatanggapan ng anak. Ang sabihin nito, tanggapan mo yung anak kaya ka. Tanggapan mo yung malati kaya ka. Kilalanan mo ding shortcomings mo. Nano pa, tanggapan mo yung kakulangan mo. O ito yung sa Benita, tanggapan mo yung anak kaya ka. Because we know yung meto nga anak, he or she relies so much karempe nga rin Dinalang tamo ang anak nepo, miyukiyat, kingeran, anggat alayang kayantabe, pengari. Makasubo, makapangan sarili na. Anggat manantabing pengari na. Makanyan, makapaniblas sarili na. Anggat nepiblasan ning kayang pengari. You see, like a little child who recognizes his or her own shortcomings or limitations. Kailangan, insawop ning metong pengari. At kibat na niti, ating magparagul kaya ka. Potang tatanggapan mo nung nano yung kakulangan mo. Ating magparagul kaya ka. Ating sumawop kaya ka. Ating manantabi kaya ka. Anakaburik ka pang panganin Ating mangat mo king kakulangan mo. Ating mangat mo king kakulangan mo. Makanano ka pindagol. Nung kingisip mo, Koy, Marites. Nung kingisip mo, biyasa kang dili. Balo mo nang na gana. Mayap kang dili. Mahulaga kang dili. Chiko, kadagol. Nung makanya ning isip mo. Ika nang makabiyasa kang ika nang makibalo king na gana. Ika nang mayap dili. Ika nang mahulagang dili. Makanyan, tanggap ka karing mas maragul kaya ka. Palagi niyong payalala ng metong kong professor ito, yung tsukay seminaryo. Always think that there's somebody better than you. Lagi mong isipan. Ikang peka. Isipan mo palagi, atin pang mas kaya ka. Tanggap ka karing mas maragul kaya ka. Learn from others, Simple. Learn from others. And recognize that others will always have something to share, to teach you. Ale, makanya ning biye, daragul tamuan, itamuan ating tamuan, tamuan balo niya gana-gana. At nyapin ating aluwang tao, bang ilang sumawop, kaya katang, pero, ni sopan, nung mo pa mo kilalanan, ting sarili mong kakulangan. Kilalanan, kaya kang kakulangan. And then, potang recognize mo nita. In kakulangan mo, ating aluwang taong sumaw, karin ka magumpisang dagol. Anti ka mong anak amitatas. Anti ka mong anak amirarangal. Nganapin nga pong Ginoo, ing biyasang magpakumbaba, marangal yang dili, king kayarianing Diyos. Take note of that word. Magpakumbaba. Malati. Marangal yang dili, king kayarianing Diyos. Abasa kaya mong po ini. Let me share it with you. English po. Becoming humble nga na, in God's eyes, makes us attractive to the divine because God Himself is humble. Kalaguna po nita, Uling in Diyos, mapakumbabaya. Nyas itong mapakumbabata mo naman. We are attractive to the eyes of God because we are like Him.
we find this humility in Santo Niño. God, for whom and by whom all things were made, look, humbled himself by becoming a child. Anyang pag-aralan, meaning theology ni nga pong Ginoo. O tanya mo din tang bayin tao ni. Matuwa ni. At kailangan niya pang mibait. King meto nga pingari. Kailangan niya pang dagul. Bakit? Bakit na? Diyos niya. Linubos na yung panga Diyos na. Migpakumbabaya. May ganyang taong kalupa mo at kalupa ko. Di nagul. May kiramdam. May mintu. King karayang pengari. Bakit na nung makanani maging tao? Kaya po, makanyan. Mensay. Ning kapag masusyan, ay ni. Inya, aras na yung kalago. Iting tradisyon. Unique. Kaya ti Pilipinas, agyang Diyos siya, pasibayo, meging anak, yang malati. Speaking of the word malate, bago po tang sabihan kayo ng anak ang malate, meaning malating word malate, I always remember our auxiliary bishop. I'm sure kilala yung Yapo Seto. For pila niyang banuang arsobispo tamo, Gerard? 25 or 30 years. Ne? Yung kaya kataong pong arsobispo. Ne? Palagi nang sabihan na po siya ito. Nga na, agad na sabihin, ing malati yung talasuyo. Dindam yun na yung sinabi. Karen tita-tito kayo, ne? Potang magsabi, ing malati yung talasuyo. Nga nang makanyan, ne? Makahambol, ne po. At makahanga. Malati yung talasuyo. Burin sabihin, agyang ubispo ya. Eya pe palawe. Importante, ne? Itang special, naburita. Itang di namang special, attention, makanyan, ne? Treatment. Wow, naburing paranghalan. Humble nga tamo, ne? Mapakumbaba. At meto nga mapakumbabang tao, yapo sa itong amit ko, kimbungbiye ko, at anting pari. Kasi may ordain ko po, panahon na pa nga po sa ito, 14 years ago. Iya pang obispo kanita. At ang ganang ngayon, ne? Ala ka nga kit, yabang kayo. Ne? Aro, Diyos ko, akit may pa yung pisik na, ne? Nirugo ka payat, ne? Makanyan, ne? Pero of course, akit tapamurin kang haposeto, yung kayang kagiwan, ne? Sumuyo, ne? Very accessible ka rin tao, ne? Aso kaya, World Youth Day. Bakit? Balo yung metong kareng naos kanine, pupurian ko kaya, and agyan titak mo man sana ya, kumakain ako, palo mo memorize nung ang lagyo, ne? Agyang malambat na nakahiya, kakit, ne? Tsaka syempre, ikaw, mabigla ka, ne? At makanitaya, iining kaya katamong auxiliary bishop, Yapo Seto. At, iti kong kwento, ne? Inyang piyesta tamo, wari, second mass siya, 10 o'clock. Malino, 10 o'clock yung invitation takeya. Migmisa yapong dong, 7 o'clock. Yung bishop tamo, mayari tamo mga 8:30, 9 o'clock. Aro, kaluwal may makanya 9 o'clock, ketang ruins, makapiblas na yung matwa. Ne? Papunta ni Kenny, magmisa na yung 9 o'clock. Among, kakayari pa po yung first mass. Second mass ko po, 10 o'clock. Makanyan, bala ako, 9 o'clock nga na. Ne? Uy, tarugumen, haya pang metong oras, yung matwa. Ne? O yan, peka na, no, kinluto ng ati Jap. So yan, ne? O ito, naikuwang, may inip. Ne? Kwento. Pero makanya niya, ne? At akit mo kayong kapakumbaban king tawong ay ni. Ne po, I'm sure, takal kayo naman po siguro icons, ne po, karening makanining klaseng pamanugali, ne? Anting mapakumbaba. Nga na po nitang abasa ako, nung eka magninyo, eka magsanto. Santo ninyo. Nung eka magninyo, eka maging santo. Meaning, nung eka magpakumbaba, nung eka mulawin yung sarili mong mababa, eka maging banal, eka maging santo. Ne po. Nung ala ng paragulan at pasulungan king sarili mo, lani nga lugalan nga pong Ginoo. Kalagunan ni ita, ne? Ikwaya po ita, nung ala ng paragulan at pasulungan king sarili mo, uling yung laway mo kung sarili mo, maragul na ka, biyasan na kang dili, alani nga lugalan nga pong Ginoo. Dagul pa. Dagul palimbawa, ring doktor,
ayan ang may kibalo, king susulong nga medisina. Ding teachers, ulit-ulit namon pamanuro. Ding musikus sa yala ng bayong tigtigan. Reng leaders, lawe da king sarili da baludangan. Ne? No dagol. Nung makanyan, inglawe, daking karelang sarili. Kaya kami pong pari niya po, ating kaming monthly recollection, yearly mag-updating kami. Bakit? We recognize na kailangan kaming pasulungan po, dakal pa dapat abalo. Kaya kaming pari, mag-aaral kami. Nyapin mo itong berikong tutukan ngayon year 2022. Kaya kami, kaya kareng leaders tamo, kaya tiking parokya, formation. Iting milele, uli ng pandemya, makakasanet, year 2022, all organizations, PPC, makanyan, then volunteers tamo. Uling, eta dapat stagnant, ne? Kailangan tang susulong, dakal tapa, balo. Inya dapat, mamuklat tamo, dapat mag-aral tamo. Bangka tamas aintindihan tamo, gagawan tamo. As Comlec, as choir, as SOCOM, as EMTC, ne? We don't claim that we know everything already. Ne? Nga pangadita mo, sana mag-normal, no? Baka nito, ayat syuta mo at atupad tanay iti. Anak yung taong manakit king biye. This one last note ne po. I observe you po, karinganak ne po. Alang mete karinganak. Alang mete karinganak. Nambrog sabihan, teddy bear ulunan niya, aso yang kwa, pakisabihan dongan. Ne? Manakit lang biye. Children are animistic nga tamo. Bibiyayan dongan. Ding makapaligid karela. Ating langan biye. Anima nga tamo. Ating ngang animo. Inya naman, asno king kapanusisa. Pakibaluan din nga gana-gana. Antila nga pong Ginoo, ama nakit biye, nuka rin man at kanino man. Maski karing may kasala. Maski karing medena. Manakit lang biye. Ingatin pangasahan na biye, daragulya pa. Atinya pang sulungan. Anak ya pa. Pila na yung banway ng pandemya. Pero, yama kanyan man. Sana sinulong tamo pamurin pangatawo. Agyang masakit at masakit. Sana itang aturuning pandemyang kaya katamo ini, may kasaw. Dinagul tamo. Kim pangataw. Dinagul tamo. Kim panlalawi tamo king biye. Dinagul tamo. Kim panlalawi tamo king apong Ginoo. Dinagul tamo. King kaya katang kasalpantayanan. O ito po kapatid, as we remember the Santo Niño, first, let us thank the Lord for the faith that has been given to us as a gift which we have embraced as a people. Pero, manyawad tamo, kalupanin nga pong Santo Niño, tama na tiling malati, tama na tiling anak, dagol tamo, kingkikatang kasalpantayanan, ban kanita, maging tamong katanggap-tanggap, arapaning Diyos at arapan daring aliwang tao. Lord, teach me to trust and have confidence in your fatherhood. Lead me as you would lead a child. Amen. Talakad tamo po. Pasyag tayo pong hining kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayapayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong ginuta mo, pengagli king upaya ng Banal Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wanan ng Diyos, ipang mayapayang tutu, ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum, karing mabiyempong me nga mate, sasalpan tayo ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakdeng santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. anting anak ng Diyos, pagkatiwala tamo yung kaya katang sarili, kaya, at nga tamo pong manalangin, Ginoo, at siyo kami, karinggamat mo,
Ulitan tayo po. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Gino, pagkaluban mo keng tetagan mibili, karing kekeng sarili, karinggamat mo, uling baluming kaluguran mo kami, inyangaming manalangin. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Gino, ipagkalub mo kaya kami, ing kasimplian magsaya, karing hanggang mayap, akalam, abububod mo kaya kami, king bie at king lugod, amalyari ming tanggapan, at ibye king metong at metong, inyangaming manalangin. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Gino, ipagkalub mo kaya kami, ing kusang maging tapat, at makatuliran king sarili, at karing aliwang tao, inyangaming manalangin. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Gino, ibye mo kaya kami, ring amanong makasikanlub, bamilang ayangat, ding mag-alinlangan, ding mila ko natiwala king sarili, ding ala ng pag-asa king paingtungol, inyangaming manalangin. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Gino, pagkaluban mo kayong masapsap alugod, karing anak, at karing sablang malati at matbud, banasaw panmilang dagul, anting malaya, at responsabling tao, inyangaming manalangin. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Gino, ipagkalub mo karing kekeng komunidad, ing espiritu, ning masayang pamananggap at kasuyuan. Ban miyabe-yabe, at alakad miya ing metong ay iglesia, ang nunduya mabiye Jesus, inyangaming manalangin. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Tanggapan na sa ning Diyos, din kaya katamo ang kapasalamatan ng tingneto nga pamilyang, mitipon, kaniting oras, kaurasan, ang timunino king kayarian ng maligayang kapalatamong mayang unabiye, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, atyo kami, karinggamat mo. Ang kuya da katahimikan kapatad, at duwan tamo po yung sarili tang kapagnasan, at din kapagnasan da rin kaya katang kapatad na manyawad, karing kaya katamong pangadi, ila po rin makatuki. O Diyos, ay pami, bustan mong inglugod at tiwala ning kaya kanganak, iyang maging tanda ning palang metong kaya kami, at tumayid kaya kami, painturo kaya ka, o mabiyeming Diyos, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tamo po para kayong pamagsadyo, karing ayin.
Manalangin kayo, kapatid ko, baniling kaya katamong tawon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, kambering masayang puso at mabiye kasalpantayanan, pagmasusyan milangini, ring misteryo ning kayanakanan ning kekanganak, ameging metong kekami. King kapamilatanan niting sakripisyong darawon mi, ay biyemi sana yung karampatan na pamanyamba, at ganap a pamakyasundo keka. Itiyaduan mi, king lagyo ng Yesus aginumi. Ing ginumanatiliya ke kayo. Yat na yoreng puso yu. Pasalamatan tayo, ing ginuwa Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat, at matulid, ing pasalamatan da kamparati, at numan karinoy pa, Diyos, king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, King Aldoyti, kakatmuan mong tula ring puso mi, ngini nga kikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapot ngini, mayayakit yang anting metong kaya kami. I Kristo, yung anak mo bayo pa yung sablang panawon, dapot ngini may bait yaking panawon. Di natangya, bang yangat ing sablang bagay king kayang sarili, banibalik ing pamisan metong king kabilugan na lelangan, at tayraning ketawan, iba't king pangawale na, king kekang kayarian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe, lang tuknang babiya kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunekapin banaloy pa, king panibatan ng sablang kabanalan. Ulit na pagparalang pumi, pabanalan mo sa reting aking king spiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pasalamat ya kaya ka, piraso at binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. At makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para karing sablang tao. Panketa, ipatawaran na rin kasalanan.
Dabta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo, neteka, Cristo, sinublikang nebie, Cristo, datang kang pasimayo, hingkawakasan, ning Inyang ni gaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi kaya kay ting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layo min pasalamatan kaya ka. Impepalarya mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king kami sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ginakan meway pa yung Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato. Paniganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman po, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan, karapat dapat magkamit king bielananga. Mankayabe ng Maria yung Birhenin doon ng Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalanangga. Itamo nga po. Amen. Anting anak ng Diyos, mamawos, manyawad, king ipata mo at subanwa. Manalangin tamong yun anting meto nga pamilya, karengamanong tiruna kaya katamo, ni nga pong Ginoo.
Mikabos mo kami, ginugi sa blang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas kay sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangapos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, in kapayapan lalakwan ko kaya kayo, in kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung nelawan mo yung kasalpantayanin kaya kang banal na kapulungan, pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapatading kapayapaning ginumanatilia sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Ipakitangin mi kakametong tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo. Kapatid, nyo ing kordero ng Diyos, nyo i Kristo ing milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamungan, itamong mayaos, king apunaning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat ikasmiyaing amano mo, kumayap na ako. Talakad tamo po. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Karingatsu kimpi bale-bale, abe-abe tayong pangadyan, ing dapat ning espiritual, apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingatsu ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablang bage. At pag nasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y pahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, kaniting Eucharistia, pinawi mo ing danop mi, kambening anak mong mibait king Birhen Maria, parati mi sanang pagdulapan ing kaya kang kaburian, sumulong king edad, kabyasnan at grasya, adating kamalayan king kalugod-lugod kami keka. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lukluk ko po sagli. Pasibayo, masayang kapiestan ng apong Santo Niño. Keri po kikatang parokya, balo po metong ka rin kikatang sakop yapin ng Santo Niño sa Luso, ng Austam niya po. At akagis ng tampo, January 25, yung karelang kapag masusyan yung kapiestan. Ditak-ditak, kukorek tayo po uling king kikatang pong Santa Iglesia, king kikatang pong Pisamban. Niya po, third Sunday, agpang king kikatang pong ordo o king kikatang pong liturgia. So, ditak-ditak akupin, we are exerting effort na po, muna we catechized ourselves that the official feast day of Santo Niño is third Sunday. Pero tanang po lalako itang January 25, nung wari din yan tayong highlight, na po, recognize tayo itang official fiesta which is third Sunday of January. Ngapin po, kalupanin nga sabi ko nandin, may katraslasyon, first time po, na po, imahin, pestihada, image ng Santo Niño King Saluso, na po, minotor keja po napon, at delay po ketiking parokya. At kay Bataniti, dala tayong pasibayo, kadalay mo pong pasibayo ka rin King Saluso niya. Kaniti po ngaldog, yung may mag-cancel tayong pong misa ka rin Barrios, na po, since yesterday, on the second week of the pandemic due to Omicron na po, in-exempt kaya po ing Santo Niño na po, just for today. Why? Because it's the feast day of Santo Niño. So, ating pong misa po tang alas 10 imedya king Santo Niño. Ating tapa pong misa ngini pong alas 9 imedya ni ngambak English Mass for our celebration kiniking kaya katamo pong parokya. Kadua na kita, iniimahin ng apong pilar, na po, patuloy tayo pong promoting devotion kang apong pilar, kapaminatanin pang maglimos tamo kiimahin ng apong pilar. Dakal salamat po, naka-overwhelm po kaya kayong support niya po. I think we have disposed more than 200 images of apong pilar, kareng 8 barrium sa sakupan ng Kikatang Parokya. I could see images still niya po. Opo, ating tapong bayong deliveries. No po, kabilis niya po. 50 pieces lang pa si bayo rin Kikatang pong pepa deliver. Yan nung ako pa po may kapaglimos niya po. Yan lang ako pa pong dadalang pera ngayon. Niya po, pwede naman po. You get the image, i-bless tala, and then sulat niya ilagyo yung po yung contact number. You can pay later o biyayin kaya kayong limos kayong daratang pong Domingo. Basta beyo po rin kaya kayong contact numbers niya. Sana po patuloy tayong supportan ining kaya katampong advocacy promoting the devotion to Apong Pilar. After all, our parish is named after Our Lady of Pilar. Nya sana yabe tala ka rin kaya katampong altar. Alwa mo'y Santo Niño, alwa mo'y Nazareno. Siyempre, kompletuan tayo po kang Apong Niño. Antimurin, anitingal do, pepadala, mila po, ring imahin niyo pong Santo Niño kareng altaryo. I could see most of you, nagdalang imahin. So we will have a blessing kareng kayo pong imahin, ne po, which I will do in a while. Kibat po ako, God mama ko, in blessing of holy water will be done during the recession. Ne po. So bless ko la, mga dita mong blessing,
kibat na po during the recession, ne po, tumerak tang pasibayo, ne po. Let's be like a child, nga na, ne po. That childlike disposition, galaw-galaw, let's loosen up. At manyawad king grasya ni nga pong ginuanting miyato ngayon anak, matula, masaya. Mabiyeta mo. Agang mapakanano milalabas ne po at magrasya ay pamurin. Yung daratang banwa ngayon ne. Ito po yung disposition tamo ne po niya. Makisan metong tamo po kimpa masusi, kimpa manerak po ta lumalya pong pasibayo king kaya katamo pong arapan ining kaya katamo pong sinulog dance. I'd like to thank Ninya ne po Balboa who is from Santo Niño, the former Miss San Simon. Iya pong kaya katamo magdala king imahin, iya pong mag-lead king sinulog dance tamo nandin. Thank you to our collaborators as well. Thank you, Arik Religious Mandated Organization sa Langpatan at mag-serve, susuyo. Ne po. Thank you nga pong Conrad, apong Edgar for the past 2 weeks. Ne? At I'm not around, ila pong mag-fill in karing katamong schedules. Ne po. Salamat muna po, kaya kayong patuloy pong mag-suporta, kaya katang parokya. In the coming days, ne po, yung yearning 250 years tamo niya, October 12, as I've said before, continuous pa rin po, kaya katamo pong kapag nasan kumpunyan, nung nanon dapat pong kumpunyan, kaya katamo pong parokya, will bring out, ne po, present to you the list of the upcoming projects. Atin pa po. Magatluya pang banwayamong, so dakalya pa po pangarap, kaya bayo po sana kamtantala natin pangarap pareti. So in the coming days, we'll present to you another batch of projects na po. Pag-umpisan tayo po, ining bakod na po, yung muna ka rin kaya katampong listahan. Hanggang kakaba, pangarap niya po kasing makoy tayo, yung Miango Biema. First time ko po niya ma-install ko 3 years ago, yung ikit ng bakod niya na, hey, kasayaya tamong bay, may lakwaning parokya nga na, ing bakod, pasalesya tayong bagya nga na niya. In memory of my late mother, Yapong Peli, ne po, I think I've announced this to you, ne po, sana within 3 years, ne po, akwa tayong realized, ne po. So present niya po kayo itong project proposal, may kapagpagulis na ako po and budget proposal. So sana po, biya-biya talang kamtan dating pangarap, kumo pangarap ni nga pong Gino, pangarap ng nga pong Pilar para kining malagong karinana kining kaya katamo pong parokya. Again, dakal salamat po kaya kayong suporta. I hope pala na ako nga kalingwan niya. Pangadyan tayo ngayon, pangadi karang imahin ng Santo Niño, tas yung lamo po, ring imahin ng Santo Niño. Yabe ako na po, ring imahin ng nga pong Pilar niya po. Talakad ko po ngayon at tanggapan o abayan yung king panalangin kang Senyor Santo Niño. Pangadyan tayo po, ing panalangin kang Senyor Santo Niño, kay bat abi-abi tala pumitos at itero, anting pamipasyag ning tulang daralanan ng kaligtasan, ning banal ay anak ning Diyos, ing Niño Jesus, kabang mabibendi tala. Siklod tamo po. Panalangin kang Senyor Santo Niño, king panawon ning pandemya. Abi-abi tamo po, o malugod, as Senyor Santo Niño, lubos ingka kong kapasalamatan kaya ka, karing sablang kalam, at pakalulong alangpat namong pagkalug kanako. King kanakong pamilya, at karing sablang kaluguran ko king biye. Mitnong kapakumbaban kong lalapit kaya ka, baniingatan, antabayanan, at lingapan mo kami laban karing nanumang kasakitan at karamdaman, pauli ng COVID-19 virus. Panuanan mo kami, karing balang penandit ning BME. Idake mo yung kekang sikanan karing masakit at mangay na. Pagkaluban mong kapanayan detang masisira na lup at tetagan para karing taralan, mabayat at kapagsubukan king biera. Emo ke paimborisan at umekang pane makayagape kaya kami, ngenit manggaman king alananga. Ipami chokaban mo misang banyilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo ipamito ni lub mo kaya tisulip antibanwa.
Ingka kanan mi kingaldoldoy, biyam kaya kami kingaldo ngayon apo ni patawad mo kaya kami rin salami kaya ko. Ang tinim pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. E mo kaya paisawal king tukso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Bapo Amen. Maria, mit mo king grasya, ang ginuwat siya kaya ka, noon ka karing sablang babayit mo niya panamaning bunganing at siyan mo, Jesus. Santa Maria ng Duning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ning kamatayan mi. Ligaya Amen. king ipat, kinaking Espiritu Santo. Ati mo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan ngayon kapilan man, manggaman king alanang gaya nasa. Señor, Santo Niño, pakaluluwan mo kami. Patunon ming Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. Kilagyo ng ipampo ang anak po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Tanggapan tayo po ngayon, tawuling bendisyon, talakad tamang po. At pasipayo, ako po agad mama ko, kayong pa mag-exit tamo po na yung recessional. Po, saksyan tayong pasibayo, yung sinulog dance na po, at mamie puge, kapurian, king apong ginong malati, king Senyor Santo Niño. Ing ginong manatili kaya kayo, At kay kante mo rin, at bendisyonan na kayo ng Diyos, mayupaing tutok, kambering kaya kong pamilya, kilagyo ng ipa, ampuan ng anak, ampuan ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapaan ng Kristo, bang lugod at sumuyo king Diyos, karing kapara yung tao. Salamat, King Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva! Viva Señor Santo Niño! Viva! Viva Señor Santo Niño! Viva! O, tas yun lang rin kaya kayong Santo Niño! Tas, tera! Yes! Happy fiesta kaya kayo nga po! Viva Pit Señor! 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 Viva Pit Señor!